Ngiyamuzwa omsindisi engibiza Be short 1 2 4 short is be short inceku yakho yalalela be short is be for short is be short mission never attempt to my short never attempt to lo moya la ekhaya kwende njani baprofiti nahlushwa ngumoya la ekhaya ngabe nibonani boba indaba yesicephe ukuthi umoya khona makafaka isicephe la aphiza afaka lejoyina elisonto manje lenje moya iyasilupha kakhulu baprofiti la ekhaya manje nenyama seyivaliwe emphakathini umphakathi sewazivala msobo kude nangiva umoya uphithiliza kangaka baprofiti angathi sikanikane ekuseni bobaba babe sihlushwa umoya kakhulu umoya ukhona liphonzo lelikhona losesibayile liqezathi inkomo kodwa kunemsuka abuya nemlomzala wala ekhaya abuya nawe Josi abeshaya nawo umshini manje lo msuka yahlupha kakhulu sala khehla lelikhaya kodwa nikhiphe lo liphonzo lingabi khona ngibonele bafikela impilo wami laba profit laba ngawudonsa sikhali ngalendlela batawuphuma bagijima balakanyana namnyini wamkhulu baba umoya mama uthanda ungabosibiza thina ngoba thina sahlupha sibafana basesiyona ababahle baphepha withi la ekhaya ngiva kahle ukuthi kwende njani namntini wamkhulu noma phela mkhulu akekho la ekhaya ushiye mina aningikolele baprofit namuhla abasibiza baba naba uthanda umoya thina obiza labanye labanganawo umoya asinalisojana la ekhaya bobaba isomo liphelile emphakathini basivalile bobaba mama uzonda mthakatha mkhathani thina sihamba noJesu Asinengeni bafowethu kubela ekhaya impela akuyumkhala awuyigala seyiphelile madodana ayimgala la ekhaya sesithethelwe baprofit sinelikhuba lekuhlakula la ekhaya bobaba